Saya tertinggal handphone saya di Haneda Airport. Jadi memang sedih lah. Jadi bila saya dah balik semua, besoknya saya telefon, sahkan memang ada phone saya tertinggal di airport dan mereka simpan. So mereka tanya bila saya boleh ambil telefon tu. Saya tak boleh lah datang ambil, tapi saya suruh kawan saya datang ambil. Saya teringat. Okay. So, nampaknya ada kawan saya di situ. Hello. Hello. Thank you very much. Thank you. Thank you, Eureka. Thank you. I appreciate it. Have a seat. Oh, you're taking a good. Yeah. This Eureka, thank you to her. I got my phone back. This is my iPhone. Okay. Right. Thank you very much. Yeah. So itu dia. Orang Jepun, walaupun saya nak bagi duit sedikit dalam 5,000 yen, tanda terima kasih pun dia tak nak terima, kan? Jadi dia kata duit tu lebih baik saya bagi pada isteri saya. Jadi itulah ceritanya. Alhamdulillah saya selamat mendapat iPhone saya kembali. Dan itulah perkongsian saya tentang berapa jujurnya orang di Japan ni. Dan itulah banyak yang kita boleh pelajari di sini. Saya berharap juga orang kita pun sejujur macam orang-orang di sini.